Ikaze nanone ku muyoboro mugari wacu wa YouTube witwa Kamoso. Ibintu twizere ko mumeze neza cyane aho muri hose kandi ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose. Reka twizere ko mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali twizere ko mumeze neza cyane, n'abadahwema kudukurikira bari mu ntara yacu ya kane, ubwo turavuga ba diaspora bacu, twizere ko mumeze neza cyane, munadushyigikire by the way, mukande subscribe, ibintu birushaho kugendeka neza cyane. Twebwe turi Kamoso Rene TV, tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba muri politike, haba mu myidagaduro ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tuganire rero ku makuru ari kuvugwa hirya no hino mu karere u Rwanda ruherereyemo, ni muri Afrika y'Iburasirazuba, ubwo turavuga East Africa. Twizere ko ibintu byose bimeze neza cyane. Turaza kuvuga ko Loni irahamya ko FDLR igikorana na Repubulika na leta ya Congo. Turaza kubirebera hamwe. Turaza kuvuga ko AFC yafashe imijyi imwe n'imwe ibanziriza umujyi wa Uvira. Turaza kubirebera hamwe. Ntujye kure rero, ndagusaba ngo niba utarakora subscribe, iki ni cyo gihe kugira ngo ujye ubona subscribe. Inyeshyamba za AFC zikomeje gutera icyugazi umujyi wa Uvira. Imirwano iravuga ikiriba muri kilometero 17 gusa mu nzira igana mu mujyi wa Uvira. Abaturage batangiye gufata amashusho y'uburyo ubuzima bwifashe muri Uvira. Ubwoba ni bwose mu baturage. Umwe mu bafashe video agaragaza imodoka z'abasirikare zinyuranamo, akavuga ko ubwoba bukomeje kuba bwinshi cyane. Yagize ati ntabwo tuzi niba abasirikare barimo gukora strategique guhunga ahabera imirwano. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi Bizimana Edouard yabwiye ku wa mbere tariki 8 ukwezi kwa 12 2025 abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo n'itangazamakuru ko AFC M23 ifite umugambi wo gufata Uvira mbere y'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2025. Yavuze ko ingabo z'u Burundi zabashije guhangana n'umwanzi bifatanyije n'iza Congo na Wazalendo, ariko ngo umwanzi agira imbaraga nyinshi kubera ko yabonye inkunga y'abasirikare b'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje guhakana ko rufasha inyeshyamba za M23 ndetse Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'iri huriro, aherutse kubihakanira umunyamakuru wa CBC News bagiranye ikiganiro. Abaturage b'ikiriba muri kilometero 17 gusa mu nzira zigana Uvira bafashe amashusho biruka mu mihanda baririmba ngo libere, turabohowe, turakomeza gukurikirana aho bigana, tuze kubabwira uko bimeze. Ariko tuvuge ko iyi centre nyine nk'uko babivuze, iyi centre ya yegereye Uvira nk'uko mubibona mu mafoto, ni centre yegeranye yitwa Kiriba, iherereye muri teritwari ya Uvira, iri mu ntera y'ibirometero hafi 17 cyangwa 20 ugana mu mujyi wa Uvira. Aba barwanyi rero ba AFC bari kurwana bamanuka kuva urugamba rwo mu kibaya cya Rusizi rwatangira mu ntangiriro z'icyumweru gishize. Birukanye ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bigiye bitandukanye. AFC kandi yafashe Kotogota, Rurambo, Luberizi, Luvungi, Mutalule, Bwegere, Nyakabare na Sange mbere yo kwinjira muri Kiriba ku gicamunsi cyo ku itariki 9 Ukuboza 2025. Yabanje gufata centre ya Runingo. Igikuba cyacitse rero mu mujyi wa Uvira na mbere yuko AFC ifata Kiriba, kuko humvikanye urusaku rw'amasasu bivugwa ko yarashwe n'abarwanyi b'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo. Aya masasu yatumye ibikorwa by'ubucuruzi n'amashuri bifungwa mu mujyi wa Uvira kubera ubwoba bw'uko byahungabanywa n'umutekano mukeya. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo rero avuga ko ingabo nyinshi z'u Burundi
zagaragaye ziva mu bice byafashwe birimo Runingu zisubira iwabo nyuma yo kurushwa imbaraga n'abarwanyi ba FC. Ku itariki rero 8 Ukuboza nibwo havuzwe guhunga ku bwinshi bw'ingabo z'u Burundi iza RDC ndetse na Wazalendo nyuma yo kwamburwa centre ya Sange. Centre ya Sange rero ikomeje nyine kuba iri mu maboko ya M23. Nuwa ngo ku munsi w'ejo hashize niho abasirikare b'u Burundi ndetse na Wazalendo bomotse bajya mu mipaka bajya mu Burundi ndetse n'utundi duce bahungiyeho tugiye dutandukanye, ariko bagenda bambaye civile cyangwa se batambaye imyenda ya gisirikare, ko ingabo z'u Burundi ku mupaka zahise zifata. None ukuvuga ngo hahunze abasivile ndetse n'ingabo z'u Burundi nyirizina ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zabwo ndetse na Wazalendo zahungiye muri ibyo bice bya Burundi ku mupaka, bakajya bagenda babaka ingabo zabo. Izindi ngabo rero zafashwe matekwa na AFC M23 kugira ngo basobanure nyine cyangwa se uko ingabo zatsinzwe zifatwa zikabazwa byinshi bigiye bitandukanye. Nuko rero ntabwo M23 rero dutegereje ko ku munsi w'ejo niba koko ibintu bizagendeka neza, ubundi bagakomeza guha abakongomani amahoro ndetse bagakomeza no kulibera, cyangwa nk'uko abakongomani bagiye babivuga ko bagiye kulibera, baje kulibera babohowe cyangwa se babohowe ingoma cyangwa se urusaku rugiye rutandukanye. Reka tuvuge ko muri Kenya ingabo zidasanzwe zoherejwe muri Haiti. Kenya yohereje abapolisi badasanzwe muri Haiti. Abapolisi 230 bo mu mutwe udasanzwe wa gipolisi cya Kenya bageze muri Haiti mu butumwa bwo kugarura amahoro n'ituze muri icyo gihugu cyo mu birwa bya Caraïbe. Abapolisi rero bageze ku kibaya cy'indege mu murwa mukuru Port-au-Prince kuwa mbere tariki 8 Ukuboza 2025, babisikana n'abandi 100 ba Kenya bari basubiye iwabo. Abo bapolisi rero 230 babarizwa mu mutwe udasanzwe bakiriwe na perezida w'inama y'ubutegetsi bwa Haiti Laurent Sankey, washimiye perezida William Ruto wa Kenya ku muhate we ngo Haiti ibone amahoro. Kuva rero muri Kamena 2024 Kenya yatangiye kohereza abapolisi muri Haiti ngo bafashe inzego z'umutekano muri icyo gihugu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro yakiyogoje, ikaba igenzura 90% by'umurwa mukuru wa Port-au-Prince. Umuryango w'abibumbye uvuga ko aya mabandi yica agashimuta ndetse agafata no ku ngufu, aho wishe abantu bakabakaba 6,000 mu mwaka wa 2024. Ibintu byabe bibi cyane ubwo mu mwaka wa 2001 Perezida Jovenel Moïse wayoboraga Haiti yiciwe mu rugo iwe arashwe. Amahanga yatangiye kohereza ingabo n'abapolisi muri icyo gihugu mu butumwa bwari bwiswe Multinational Security Support MCC, bwatangiye mu mwaka wa 2023 ku ntego yo guhangana n'udutsiko dutandukanye tw'amabandi n'abitwaje intwaro twayogoje icyo gihugu kuva muri 2018. Kenya yabaye igihugu cyohereje benshi bakabakaba 900. Umuryango w'abibumbye uherutse guhindura izina ry'ubwo butumwa ibwita Gangs Suppression Force, ndetse kavuga ko bukenewemo abo mu nzego z'umutekano 5,500 ngo bagarure ituze muri icyo gihugu cya Haiti.
tugeze rero ku musozo w'amakuru rero twari twabateguriye y'uyu mugoroba. Twizere ko mukomeje kudusapotinga ndetse no gukora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugendeka neza. Twitwa Kamoso Rene TV, njyewe nitwa Rene Kamoso. Twizere ko dukomeza kubana mu makuru agiye atandukanye azaba agezweho mu buryo bwose butandukanye. Mukomeze kudushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose, mukora subscribe ndetse munakanda like ku bintu bigiye bitandukanye. Ciao ciao.